I pozdrav svima ljudi, došli još jedan video. Danas ću kažete da radimo drugi deo TikTok life hackova. Znači ljudi, danas opet imamo desetak TikTok life hackova koje ću da testiramo, tako da vidit ćemo da li će biti dobri ili loši. A ljudi, pre čekali pa obavezno postite bratov kanal, upite subscribe. Također ljudi, moj Instagram imate u opisu sin27 donja_tv. Svi rasterite follow, idemo do 20.000 followera. Obavezno upite like i subscribe na ovaj video, uključite zvonce. I dalje ljudi, pozdrav sve članove, možete postaviti plan za samo 1 euro. I dalje, idemo plan za samo 1 euro. I dalje, idemo sada u klip. I dalje ljudi, kao što čuli, danas ćemo da radimo 10 TikTok life hackova. Isprobat ćemo da vidimo da li rade ili ne, kao što već čuli. Prvi ljudi life hack ćemo morati zapravo imati napolje i prva 3 zapravo life hacka ćemo raditi napolju. Ali za prvi ljudi treba će nam ovo vezice, znači 2 vezice. I također treba će nam par patika, to je pertle, ali znači par patika, tako da idemo sad ljudi, stavit ćemo lisice od ovoga oko ruku i on će probati ljudi da se izbavim samo sa mojim patikama, to je pertlama, tako da idemo napolje i da probamo ovo. Ok ljudi, evo nas sad napolje, radimo kako biti bespoćnik tutorial. I ljudi, evo nas napolju, sada imamo vezice ovdje i sad će Boris da me zaveže, to je da mi stavi kao lisice i da probam njih da se izbavim, tako da ajde. Ovako i sad me sam zaveži. Čekaj, ajde. I sata kasnije. Ok ljudi, evo ga, Boris sad uspeo da me zaveže sada, fuck. Zaboravim da obučem patike, fuck. Stupid. Ok, evo ljudi, sada imam patike, znači da sada u situaciji da vas je neko zarobio i ne znam zašto bi vas zavezao, ali da vas javim zavezao, možda zapravo da se izbavite tako što sada da uzmemo ovo i sada bi trebalo da možemo da provučemo ovdje, sad da imamo kako ćemo ovo uradimo. Ovako. Ovo je teže nego što misli, okej? Još. 3 sata kasnije. Evo ga. Sad ćemo uzeti ljudi drugu patiku. Sad ćemo ovdje samo da zavežemo čvor. Ovako. I da zategnemo. I sada bi ovo trebalo da radi tako što okrenem noge. I trebalo bi da pukne! I stvarno ljudi radi! Radila, pukla, Ok ljudi, ovo nisam očekivao, znači čvor, sada neću možda šetam, ali nema veze. Znači ljudi, čvor je radio i uspio se ljudi stvarno da se izbavim iz ovih, kao da kažemo, lisica, ok. Ako ste neko ikad ovako zarobi, možete da se izbavite, imam po rukama malo trago, ali nema veze. I ljudi, za sljedeći life hack će nam zapravo trebati neki metalni. Ali hajmo sad da radimo, znači igrat ćemo bunar papir makaze da vidimo ko će zapravo ovo da uradi. Tako da vidimo, bunar papir makaze. I ja sam izgubio, znači ja ću ljudi ovo da radim. Ok, znači ovo će više ljudi biti prank nego life hack. Znači sad ću da nešto uradim i zaglaviste šipce, neću ljudi moći da ustanem. Tako da probamo ovo. Tiš mi pomoći da ih super. Sad ću samo ljudi da vidim, ok, ovako ćemo, znači idemo ljudi. Leva noga treba da ide ovdje, desna noga ide ispod. I onda s levom nogom trebam sad ovako da sednem. I sad trebalo da ne mogu da ustanem i kao što možete vidjeti ljudi, nema šanse da mogu da ustanem. Aj pomozi. Perfect. Ćao. Pomozi. Alo. Ćao. Gađi ste. Alo. Ćao. Alo, vraći se, pomozi. Ćao. Ne mogu da... 3 sata kasnije. Alo! Ok, sljedeći life hack nam zapravo trebati ovo, znači vjerojatno svi znate šta je ovo, imate na sapuni i tako to. Ovo ljudi zapravo može da isisa vodu iz zemlje, znači ovo stvarno ne vjerujem da će da radi, ali ajde da probamo jer ovo stvarno bilo ludo, može da isisa vodu iz zemlje, tako da ovdje imamo malo zemlje. Sad ćemo da probamo ovo da gurnemo, jeste dosta teško zašto ipak zemlja nije onako baš najlakša stvar da se probuši, evo ga. Sada je onako pola u zemlji, da probamo da gurnemo još malo samo. Evo ga ovako, i da vidimo ljudi sad da li će moći da isisa vodu iz zemlje. I ladno je isisalo, šta? Ok, da probamo još da gurnemo. Ok, da probamo još malo da vidimo samo da li će da uspe išta još da isisa. Možda je to bilo to. Dalje da vidim dole se pomera, definitivno se pomera voda, ali vjerojatno nema dovoljno da bi uspjelo da izađe, tako da dalje ne znam da se ovdje vidi baš, ali da, ima definitivno vode u ovome, samo što nema dovoljno da izađe, tako da ovo delimično radi, znači uspjeli smo malo da izvučemo, pogledajte ovo.
ruke, ala. Ali da ljudi, znači ovo je prvi put uspjelo, ali vjerojatno nije baš bilo mokra zemlja pa zbog toga. I da, idemo sad ljudi, gotovo je više s napolje, idemo sad ljudi unutra. Ok ljudi, sljedeći life hack će nam trebati pahulje, znači ljudi pahuljice ili žitarice kako god. Onda će ljudi trebati mlijeko također, treba će nam kašika i treba će nam skalpel, to je da isječemo kao nož, da isječemo kutiju. Sad ćete vidjeti, ovo je zapravo jako cool, vjerojatno ovako nisu predvidjeli da bude, ali možete koristiti ovako. Znači, uzet ćemo ljudi kutiju, okrenut ćemo ovako i onda ćemo uzeti nož i da isječemo bukvalno ljudi ovako kao činija. Znači ovo stvarno ne vidim zašto ne bi radilo, vjerojatno će da radi. I iskreno, ako nemate činioks tipa nekom kampanju ili nešto, ovo ljudi može poslužiti, posebno ako treba više ljudi da jede. Tako da sad ćemo da skinemo ovo, da isječemo još ovdje. I evo ljudi, već sam kesu isekao, nisam bukvalno hteo kesu da isječem, ali uspio sam. I pogledaj ljudi ovo. Znači ovdje su ljudi sad lepo huljiti, da isječemo još ovdje. Da možemo onako full da jedemo. I još samo malo da prisjećamo, evo ga. I to je to. Znači vidi, sada kad sipamo mlijeko, bukvalno možemo da uzmemo i da jedemo. Sad ćemo da pomirimo sve ovo tu. Uzet ćemo mlijeko i ajmo da sipamo ovdje. I pogledaj ljudi ovo. Bukvalno pahuljice ljudi. Bukvalno pahuljice, ajde probaj. Znači, vidite ovo ljudi. Ispod čak imamo mlijeko. Pogledajte ovo. Može čak. Ovo ljudi stvarno nije normalno. Znači bukvalno imamo mlijeko, ajmo da probamo. Znači ljudi, popuno radi. I ljudi, ovaj life hack definitivno radi. Znači možete jedete pahuljicu ovako ako nemate činiju. I naravno neće se prosti mlijeko, zašto ovo je kesa od plastike, tako da se neće prosti mlijeko. I dalje, eto jedan koristan life hack ako želite da jedete ovako pahuljice. Ok ljudi, sljedeći life hack je iskreno malo čudan life hack, ali možda će neko biti koristan. Znači ljudi, ovdje imamo ljudi činiju, kao što možete vidite, i po thumbnailu možete pretpostaviti zapravo šta ćemo ljudi radimo. Znači ljudi, bit ću trudnica. Danas ljudi budem trudnica, tako da ako želite da odete u bioskop i da neko sakrije slatkiše i to možete da stavite ispod stomaka u činiju, znači to treba ovako da izgleda. A ako uzmete ovo, stavite ispod i tu onda ubacite slatkiše, tako da slatkiše danas su nam nudle. Nismo imali slatkiše, tako da sad ću da stavimo ovdje i da budemo trudnica ljudi. Malo je ravno, kao što možete da vidite. Znači, ne znam baš ako sam malo letnija, ovo bilo malo čudno i iskreno. Ali ono, možda ljudi nekad se provurite s ovim, tako da možete ovako da prođete kao trudnica i kad dođete u bioskop samo uzmete i izvedite vaše slatkiše, nudle bez vode. Tako da ljudi, ne znam baš koliko bi koristio ovaj life hack, ali mislim, radi, možemo reći da radi, ali da ljudi. A možda budeš trudan ako si dečak. Ovo nije baš kao life hack, više kao neki eksperiment. Tako da sad ćemo ljudi uzmemo postu sa vodom. Evo posta sa vodom. Onda će nam trebati čaša. Treba će nam također sveća i upaljač. I sad ljudi šta bi trebalo da se desi. Znači ubacit ćemo ljudi sveću unutra, zapalit ćemo je i trebalo bi kad stavimo čašu preko nje da vidite nešto šta će se jako zanimljivo desiti. Tako da nadam se da će da radi. Također ljudi vatra morat ću da blurujem zbog YouTube-a jer ne dozvoljavaju to da se vidi. Tako da sad ću ljudi to da uradimo. Znači stavit ćemo ovdje sveću. Ovako sad ćemo pokazati samo da pluta, znači vidi ona pluta i vidjet ćete onda šta će se desiti. Ok ljudi, evo sad je ovdje vatra, znači vama je blurovano, sad ćemo da uzmemo čašu i sad ćemo zapravo da stavimo preko ove sveće da vidite ljudi šta će se desiti. Znači idemo ovako i pogledajte ljudi ovo. Znači imamo ljudi sveću ispod vode koja i dalje gori. Znači ovo stvarno ljudi ludo, sad će naravno sveću ugasiti jer nema vazduha. Tako da sad će da se ugasi, vidite polako se čak i gasi. I eto ljudi, znači sveća pod vodom ispod čaše je u vodi, kao što možete vidite. Naravno sada kad pustim vodu onako sve se vrati na staro, znači ništa specijalno. Ali ovo je iskreno ljudi jako zanimljiv trik i vrlo lako da se uradi. Također malo se čaša zamoglila kao što možete vidite. I da, ovo definitivno možete ljudi kući da uradite, ništa nije opasno, tako da naravno ako imate neku veliku sveću i više vatre bit će opasno, ali nemojte pipati vatru, tako da
Evo ga ljudi, završili smo ovaj eksperiment, idemo sad ljudi na sljedeći life hack. Ok ljudi, sljedeći life hack ćemo raditi nešto vrlo zanimljivo i bit će super ako radi. Znači ljudi ovdje imamo papir, također imamo ovaj dezodorans i imamo ljudi hemijsku normalno. Tako da, sad ćemo da pokušamo napravimo tetovažu, radit ću na Borisovoj ruci. Znači kako ovo treba da radi? Ovdje ljudi treba na papir da nacrtamo nešto, evo nacrtat ćemo oko smiley, stavit ćemo dosta, kako se zove, ovog da kažemo mastila. Samo da bi imalo veće šanse da radi. I sada ljudi, trebalo bi da možda da stavimo ovaj dezodorans, ali na ovo. I onda da stavimo na kožu, ovako. I onda kad stavimo vodu, trebalo bi da vas najti drži ovako. Stavit ćemo još malo ovoga. Ok. Sada ljudi, mislim da će da radi. Uzet ćemo sada vode. I stavit ćemo na to. Ne znam šta ljudi ova belost napravila, ne znam stvarno šta je. Kao sneg. Uzet ćemo ljudi vode. Stavit ćemo ovdje i sad ću vidjeti da li će ovdje radi. Ja stvarno mislim da ovo neće raditi jer ne vidim baš kako bi radilo, ali prvo ćemo malo se prosipa vodne veze, da stavimo još malo ovoga. Možda što ima neki efekat, ok. I šta misliš Boris će raditi sad kad skinamo? Možda. Možda stavit ćemo još malo vode, jer znate ljudi ovako su bukvalno i one pravite to važno ako stavite vodu. Imamo 3, 4. I nije radilo. Sad samo ljudi imamo Borisovu mirišljavu ruku. Puno vode. Ok ljudi, izgleda malo pre smo koristili pogrešnu stvar, koristimo antiperspirant, sad smo ljudi izgledali deodorant, znači dezodorans, to bi ljudi trebalo da radi. Imamo se ljudi ovdje nacrtan, nije čak ni smiley, ljudi ne znam šta je ovo. Ajde sad opet da probamo, znači stavljaju ovdje ruku, već smo ljudi dovoljno miriše, smrdi zapravo ruka, tako da sad ću da uzmemo ovo. Ovo ljudi već izgleda bolje, ovo malo pre. Ovo, evo ga, već ilazi malo. Ok, drži tu. Drži. Drži tako. Stavimo ju ovdje. Ovo ljudi već ima šanse da radi. Sad da uzmemo vodu. I da stavimo. I trebalo da radi ljudi, sve se cepa papir, znači fuck. Da probamo stavimo još malo ovoga. I da stavimo još malo vode ovdje, toliko loše. I ljudi da skidamo ovaj. Wow! Ljudi, bukvalno ista stvar, pogledajte ovo. Zapravo se pogledajte ljudi, ovo ne skida se. Možda mi malo da previše natrpali vode. Ali nema veze, mislim, ali pogledajte ovo ljudi, bukvalno se uopšte ne skida. Tako da Boris se zauvek htio sve to. Zauvek ti smrdi ruka. I ljudi, ovaj life hack je polo uspešan, vjerojatno da se podredi više radila bi. Ali to je to, idemo sad na sljedeći. Ok ljudi, sljedeći life hack je opet također nije baš neki life hack, ali više nakon zezanje. Ovo također možete u školi da radite, tako da ljudi treba će nam gumica, možete vidjeti standardna gumica. I zapravo ljudi iz prstima možete napraviti pištolj za gumice. Znači, ima ljudi fora, ovako možete da stavite na mali prst. I sad ćemo pokazati kako to izgleda kad namestim. Znači, jeste malo teže da što ova gumica jeste onako dosta mala. Ali ljudi ovako treba da izgleda. Znači, treba da bude na malom prstu ovdje, možete da je pustite. Ona treba da ide iza palca i da stane ovdje i sad ljudi kad pusti mali prst. Ona ljudi odletila mi, sad se ne vidi zašto je odletila daleko. A odletila je dobrih, ne znam, rekao možda 2 metra i udarila je u zid. Tako da, sad ćemo ljudi još jedno da probamo. Opet uzimamo isto ovu gumicu. I da pokrenemo još jednom, znači, idemo ljudi ovako ovdje na mali prst. Možete vidjeti, držim. Onda idete oko palca i na kaži prst. Iskreno ljudi, ovo u školi, ako se neko da zezate, ovo će raditi, ali možda budete išli kod direktora zbog ovoga, tako da idemo još jednom. I vidjeli se ljudi, bukvalno odletilo, znači, iskreno jako cool, ovo da sam znao, vjerojatno bi radio u školi, ali, ne znam baš da bi na času, možda na odmorima. Tako ljudi, ovaj life hack radi i možete ga obavezno koristiti. Ok ljudi, za posljednji life hack, sad ćemo vidjeti da li radi, ja ovo iskreno ne znam da li radi. Znači ljudi, opet imamo telefon sa blicom, onda će nam ljudi trebati crveni i plavi marker. I možda znate ljudi kad znako tipa na rođendanu, imate ona svetla ljubičasta koja onako pokazuje ako zubi vam budu beli i sve to. To ljudi ja mislim otkriva bakterije ili tako nešto. Ali vidjet ćemo ljudi da ovo radi, trebalo da proizvede to kao crno ili ljubičasto svetlo. Također imamo crni marker, probat ćemo i s tim. Vidimo kako se da radi, znači navodno trebalo bi da možda uzmete selotep. Isečete jedan deo. Zalepite ljudi preko blica. Ovako. Uzmete na blic, stavite. Evo ga, i onda obojite crveno.
Znači ljudi, prošle epizode smo već probali, samo crvene vidjeli smo da radi i onda... Čekaj. I sada onda trebamo da uzmemo opet još jedan celotep. Kako sam im pomešala boje. Ovako. I ljudi sada da stavimo da bude plavo. Tako da sad ćemo da stavimo, znači tu je već crveno i sada plavo ofarbaj. I evo ga ljudi, znači sada bi trebalo to kao da svijetli ljubičasto i vidjet ćemo ljudi da li će to sada radi. Tako da idemo sada u mračnu sobu i da vidimo da li ovo radi. Ok ljudi, evo sad smo u mračnoj sobi i tu imamo telefon, tako da sad ćemo da upalimo. Trebalo bi na primjer kada ja pokažem ruku da se tu vide neke kao stvari. Ok, definitivno svijetli ljubičasto, ali... Znači, kao što sam mislio da pokazuje, nažalost na ruci ništa, zato što onako samo ljubičasto svetlo ne vrlo ima takav isti efekt. Približit ćemo malo bliže. A dalje ne radi, naravno. Možete vidjeti ljudi definitivno svijetli ljubičasto, sad ćemo oko skinuti celotep. Znači ovo je ljudi standard. I ovo je, ček sam da zalepim. I ovo je kad stavimo ljubičasto, znači definitivno ljudi vidi se razlika. Razlika je definitivno tu. Ali samo u boji, ništa specijalno, tako da... Možete vidite, nažalost ne pokazuje te bakterije ili kako već da kažem. I ljudi, zašto to zove kao crno svetlo ili black light, sad ćemo i da probamo i sa crnim markerom. Samo da provjerimo da li će da radi, iskreno mislim da će ovo samo namesti da bude tamnije svetlo, tako da ajmo da probamo, znači uzet ćemo sad ovdje, zalepit ćemo, već se upalilo svetlo, sad ugasim, ne želimo da nam sad bude upaljeno. Ugasimo samo svetlo, evo ga, i sad ćemo i da stavimo crnu boju preko ovoga, tako da... Ofaro mislim nema baš neke razlike, ne vjerujem da će iš napraviti razliku, ali ljudi ko zna, možda će ovo zapravo raditi, tako da idemo opet u mračnu sobu da provjerimo. Evo nas idemo u mračnu sobu i sad ćemo da probamo, znači idemo 3, 2, 1. I da gdje ovo bukvalno ništa nije promijenilo, znači nemamo dalje uopšte napravilo tamnije. Kao, možda vidite, bukvalno za mrvicu tamnije, ali stvarno nije specijalno, tako da nažalost vidi ovo ne radi. I dalje ljudi, idemo sada... Idemo. I ljudi, to je bilo to za klip, stvarno s nama. Da ste uživali. Moj kanal imate u opisu. Također idite na Instagram zapred727 _YT. Lupite like, subscribe, ključite zvonce i pozdrav sve članove. Možete postati član za 1, 5 i 20 evra. I dalje, to je bilo to ako igrate Fortnite kod Cine u item shopu. Mislim da u sljedećem klipu. I poz.